Kada na završnom Mastersu teniskog turnira pozovu 8 najboljih igrača svijeta, tako i u sudijskoj selekciji pozovu najbolje sudije svijeta. 10 njih, a sa mnom je upravo jedan, Banja Lučanin, Ozren. Dobar dan i dobrodošao u magazin Nova In. Dobar dan i hvala ti što si me pozvao u emisiju. Hvala tebi što si nas ugostio na teniskom terenu. Zaigrat ćemo tenis, ja nisam baš nešto vješt, ali vjerujem da ćeš mi ti pokazati. Nema veze, ono što si mi pokazao ranije, mislim da je zadovoljava. Može proći. Može proći. Dobro, a za početak reci mi, kada si prvi put ti zaigrao tenis? Pa imao sam nekih 9 godina, otprilike 1990. godine, upravo u ovom parku i na ovim terenima teniskog kluba Mladost. Tu sam počeo da treniram sa grupom, zavolio sam tenis i ostao u tome već 30 godina. Ajde da mi probamo malo zaigrati pa ćemo i porazgovarati. Može. Spreman? Spreman? Evo. Valjda. Lagano. Reci mi nešto više o ovim poznatim turnirima na kojima si sudio. Bilo je tu mečeva poput Đoković, Federer. Kako je suditi na takvim mečevima? Pa bio sam uglavnom na svim najvećim turnirima na svijetu, uključujući tu i dva Grand Slama zapravo na kojima sam bio 11 puta, to su Wimbledon i US Open. Osim toga, kao što si rekao, malo prije završni master sezone u Londonu sudio sam 2 puta. Postoje turniri koji sam sudio preko 10 puta, neki turniri kao što su recimo Rim ili Dubai. Nekoliko puta sam sudio u Dohi, u Monte Carlu, Montrealu u Kanadi. Zaista svaki turnir ima neke posebne svoje čari i ne bih mogao ovako da izdvojim nijedan kao najdraži. Koliko je potrebno teniskog znanja da bi jedan čovjek postao teniski sudija? Pa potrebno je znati osnovne neke stvari o tenisu, potrebno je znati pravila tenisa, potrebno je da se jednostavno biti upućen u tenis. Je li neophodno igrati tenis prije toga? Pa nije, ali uglavnom većina sudija je nekad imalo manje više dodira sa tenisom i na taj način je i ostalo u tom poslu. Da, za sve one koji danas sutra možda žele postati sudije, kako ide put ka postajanju jednom teniskom sudiju? Uvijek u Nacionalni savez organizuje jedan kurs za teniske sudije koji onda sude počinju na tim najnižim turnirima najnižeg ranga, kao što su recimo nacionalna prvenstva juniora, pionira do 14 godina, do 18 godina, futuresi. Kasnije dođu challengeri, recimo sudi se na liniji, onda se prelazi na te turnire većeg ranga. Moram spomenuti, vidio sam na Instagramu, imaš sina, da li je on sportski nastrojen, da li se možda vidi u tenisu, pošto sam vidio da ste na terenu vrlo često? Pa jeste, često smo na terenu, nije toliko zagrizao za tenis koliko je zagrizao za neke druge sportove, na primjer ide već nekoliko godina i na plivanje, bavi se i penjanjem i svašta nešto, ali ja ga dovedem na tenis i zaista uživamo na teniskom terenu i mislim da bi ja lično bih volio da ostane u tom bar kao rekreativno time da se bavi. Koliko je stresno biti sudija na jednom teniskom meču? Pa imam osjećaj da sam na početku karijere prolazio kroz manji stres nego kako to prolazim danas i kako sam prolazio u posljednjih nekoliko godina kad su u pitanju najveći mečevi. Ne znam, sjećam se jednog noćnog meča Serene i Venus Williams koji je zaista bio onako pod pritiskom. Federerovi recimo mečevi u Bazelu su ogroman pritisak. Novakovi mečevi svuda i u Rimu, Monte Carlu. Monte Carlu sam sudio finale između Nadala i Novaka Đokovića i to je zaista jedan meč koji mi onako ostaje u sjećanju. Bilo je tu na desetine mečeva koji su onako, ja bih rekao, vrlo stresni bili za mene. Kad su u pitanju mečevi, koji je najduži meč kojem si prisustvovao, kojem si sudio? Dobro pitanje. Jer mečevi obično u tenisu traju pravo dugo. Jeste. Jedan od mečeva koji zaista pamtim da je trajao dugo, to je meč prošle godine na Wimbledonu između Berettinija i Schwarzmana. Mislim da je u pitanju neki meč od 4 sata. Sjećam se da sam nekoliko puta ulazio u teren i bilo je onako prilično stresno. Koliko je korona uticala na svijet tenisa? Puno je uticala. Znači, odmah poslije februara ove godine svi turniri su bili odgođeni. Sezona je počela, kao što znaš, u avgustu ove godine u Cincinnatiju. Poslije je održan US Open, održan je i Roland Garros, ali pod nevjerovatno teškim uslovima i zaista ovo je puno uticalo na ono što se
kasnije dešavalo. Za kraj, čestitam na svim uspjesima koje si do sada postigao i radujemo se svim onim koji će doći. Hvala još jednom. Hvala tebi.